Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Dobro vi meni došli u moju kuhinju. Danas Leta za vas prži lepe, sočne, pomalo gurmanske pljeskavice. Kako to Leta radi, ostanite sa mnom do kraja i vidjet ćete. Osim pljeskavica, zamesit ću i koju lepinju, a kako ih Leta mesi, također ostanite do kraja i vidite. Kreće Leta sa radom. Što se sastojaka tiče, potrebno je kilogram mešanog mlevenog mesa, začince, aleva, paprika, malo ulja, crni luk, beli luk u granulama, biber i ubacit ću možda malo tucane ljute paprike. Krećem sa radom. Najprije ću ubaciti crni luk, koji je, kao što vidite, pustio svoj sok. Tako. Zatim ću baciti jednu ravnu kašiku suvog začina. Tako. Također jednu ravnu kašiku aleve slatke paprike. Beli luk, ali ne mnogo, vrlo malo. I crni biber. Tako. I sada će Leta da krene sa mešanjem ovog mlevenog mesa. Meso dobro moramo da odradimo sve dok ne prestane da se lepi na prste. Pa se vidimo kad ga završi. Meso je lepo ustajalo, poprimilo je sve mirise i sada ću ja lepo uzeti i praviti pre svega loptice za pljeskavice. One ovako treba da istaknu, malo veće. Eto, ja hoću veće. I sada ću ovako da stavim na ovu foliju koju sam podmazala, odozgo ide također druga podmazana i daskom stisnuti lagano i praviti lepe željene pljeskavice željenog oblika. Tako. I one otprilike da izgledaju ovako. Sada mi rukom, naravno, možemo da ih oblikujemo. Da ne bude previše tanka. I naša pljeskavica je jedna urađena. I tako ćemo sve do kraja. Za lepenje nam je potrebno 300 g brašna, kvasac koji sam već aktivirala sa kašikom šećera, malo mleka i jednom kašikom brašna. Odmah ću ubaciti. Tako. Zatim 3 pune kašike jogurta. Tako. I 2 kašike ulja. Naravno, malo ću i posoliti. I mogu da krenem sa mešanjem. Tako. Dok meso malo odstoji, ja ću umesiti testo za lepinje, onda će testo malo da odstoji. U međuvremenu ću pržiti pljeskavice i ostanite vi do kraja i vidjet ćete šta će sve Leta uraditi. I evo krećem sa prženjem pljeskavica. Ubacit ću sada drugu
I sve tako do kraja. I dok pljeskavice se malo ohlade, vrlo malo, ovo ću brzo ja da ispečem. Testo sam već izvadila, samo malo da ga doradim. Tako. Sada ću kitkati ovako jufkice. I sada ne bi bile ovako neuredne. Naravno, svako ćemo ovako lijepo umesiti. Eto tako. To se bude uredno i lepo. Tako. Lepinje se inače peku bez ulja. Sada ću malo staviti brašno, uzeti jednu jufkicu, malo ovako rukom oblikujte i samo lagano, bez mnogo pritiskanja, napraviti krug i lepinju staviti. Tigraj. To je to. Evo, stavila sam lepinju i polako, kao što vidite, sa strane se vidi kako raste. To je to, poštovani moji. Vidimo se na degustaciji. Kao što vidite, pljeskavice sa lepinjom su gotove, na stolu su, malo sam ih dekorisala, preukusne su, znači zaista sve preporuke. Evo ja ću sada, ovdje imam jednu lepinju koju sam odvojila, uzet ću jednu pljeskavicu, tako, stavit ću je ovdje. Od priloga možete šta god vi poželite, ja ću staviti majonez, tako. I samo da presječem da vidite kako su one mekane, koliko su zapravo. Samo trenutak. Vidite. Vidite kako to lepo. A sada ću vam pokazati i lepinju koja je mekana kao duša. Zaista je fantastično. Toliko za danas od mene, poštovani moji. Pretplatite se na Letin kanal, Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima i do sljedećeg viđenja, dragi moji, ja vam želim puno zdravlja i svako dobro. Ćao!